a beležimo jedan izuzetan kulturni događaj u Beogradu. U zgradi Beka kod Kalemegdana izložena su malo poznata dela velikog Pikasa. Na izložbi keramičke skulpture, predmeti od srebra i zlata, plakati pod zajedničkim imenom na Azurnoj obali, dela čuvenog Pabla Pikasa. Ima ukupno oko 100 eksponata, 60-ak keramika, 4 zlata, 3 tanjira od srebra i 30-ak plakata. Organizator izložbe je Galerija Deva Puri iz Slovenije, a dela su prikupljena iz privatnih kolekcija. Za posetioce izložbe 2 puta nedeljno biće organizovan stručni vodič, a najavljuju se i prateći programi, radionice, predavanja i projekcije filmova o Pablu Pikasu. Cena pojedinačne karte je 450 dinara.